Phutbol nakaslem jong unongsan Hima. Mulang Ïalong kalapenlim da lai la area kedulong haka Final Independence Day Cup Under 17 Football Tournament kabapenya da West Giant Hills District Sports Association kabalong hakyang nang ba stadium haka singi baar. Ya kani ka tournament na penlong ringkat ke Jingïakhun but ka Office of Deputy Commissioner ka West Giant Hills District but District Sports Officer. Mulang Ïalong hagani ke Jingïakhun kala tam syakmat tang hapo san minute balayat ke Jingïakhun ning ba ka gol ka bathap usamit palih. Hadian kani ka gol ka dulong kala kunting bat kani kala pensyong shit iki nongwan pet kai bat ha ka minute ka ba arpusaw bat arpun riu ka dulong kala thap ar gol. Kini ki gol la thap do kensai ku par bare bat yub halang langstang. Mulang Ïalong haba lapoi ha ka kalamit kala say ki boit ki bor ban yakhun bat kala yo thap sa shigol lingba uchari lang muli ha ka minute ka balai pusan. Da kani ka Jingïakhun ka Mulang Ïalong kala la ban kentiu ya ka rukom ya lek kai jong ka bat kala nyom ya ka kut ya lek kai jong ka dulong bat ha ka minute ka ba hendri pusaw kala yo ban pentam shigol lingba unida roy muli ka bala biang pura ya ka ban khoria ka nam jom ka khusnam nam man of the match bat ka player of the tournament kala let cha unida roy muli jong ka Mulang Ïalong ka best goalkeeper sha usaibor rembai jong ka Mulang Ïalong bat ka top scorer ni ka Jingïakhun gol kalet chaw ripi o shilla jongka nyawasa FC ubala thap real goal hagani ka limpung yele kai kongsan bawan sakhi hagani ka Jingïakhun final uday u MLA ka jawai wailat miki shilla haga Jingïakhun u deputy commissioner ka West Giant Hills uba BS Solia kinongkat kambat khot ka West Giant District Sports Association u DSO u Krubok pasa bat kiwe